Igisubizo. Ikaze wowe ubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bibageraho hano buri mwanya kuri Igisubizo TV. Uyu mwanya rero inkuru tugiye kubabwira ni inkuru igendanye nuko ubungubu abangavu bajyaga baterwa inda n'abantu baba barabafashe ku ngufu bakaba babatera inda. Ubungubu barimo y'ibyumweru bigera kuri 6 bagiye kujya bapimwa bigaragare neza uwamuteye iyo nda. Ni ibintu abantu benshi baje kubusa nkaho bishimira, dore ko ubundi iyi ari gahunda nshyashya izanywe hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho abangavu nyine bagiye kujya bapimwa hakarebwa ibipimo byagaragaza ko iriya nda aba ari y'uwo mugabo cyangwa se ari n'iyundi, bigaragaze ko bizajya bituma n'uwo mugabo niyo yaba yabeshyirwaga n'uwo mwana ashobora kuba byamenyekana akaba yarenganurwa. Ikigo cy'igihugu rero cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera LFI giherutse gutangaza ko muri Mutarama 2026 kizatangira gupima uturemangingo ndangasano DNA cyangwa DNA tw'abangavu bamaze ibyumweru biri hagati ya 6 n'8 batewe inda, kugira ngo hamenyekane abazi bateye, bityo babone ubutabera hakiri kare. Muri iki gikorwa hazajya hifashishwa uburyo buzwi nka next generation sequencing. Hazajya hafatwa rero impagararizi y'amaraso y'utwite, hafatwe n'uturemangingo two mu kanwa ku mugabo ukekwaho kuba se w'umwana. Bizatuma hasesengurwa DNA zavuye ku twite z'umugabo bikekwa ko wamuteye inda, hanamenywe niba ari we se uri mu nda cyangwa se nimba atari we. N'uburyo butandukanye n'ubusanzwe, kuko ubu iyo umwana asambanyijwe bikamuviramo gutwita, hategerezwaga ko ibyumweru 12 bigera kugira ngo bashobore kuba bakuramo iyo nda, bemejwe n'inzego zibifitiye ububasha, cyangwa se bakazarindira ko uwo mwana azabyara hagapimwa uturemangingo ndangasano tw'umwana wavutse hakamenyekana uwamuteye inda. Ni ibintu rero bizagabanya ikibazo cy'abana baterwa inda ariko ntibahabwe ubutabera. Mu 2024 rero hakusanyijwe abana batewe inda bagera ku 22,454 bavuye ku 22,000 ku 22,255 mu mwaka w'2023. Benshi barikaba rero bivugwa ko bari munsi y'imyaka igera kuri 17. Imibare ya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere y'Umuryango yo mu 2023 igaragaza ko ababyeyi babyaye 16,650 bari hagati y'imyaka 18 na 19, mu gihe 5,354 bari hagati y'imyaka 14 na 17, mu gihe kandi 51 bari munsi y'imyaka 14. Ubu buryo bushyashya bwazanywe bugiye kujya bufasha yaba ari ku ruhande rw'ukekwaho kuba yarateye inda uwo mwana amufashe ku ngufu, ndetse no ku ruhande rw'uyu uba warahohotewe, bikazajya bibafasha kugaragaza ibisubizo hakiri kare, ubundi ubutabera bukaboneka ku mpande zombi. Mwakoze kwana natwe rero, andi makuru ni mu mwanya muto uri imbere. Igisubizo.